thlir tu le ngai thatu zong te in zawa in chibai ka buk chewa du sangna sang ber ka hlan bok chewani voin hi April ni som pali sang ni som ni panga tho tran ni ania ZPM thalaiin heroin hongzali somli ka hnoyaman Henry chundeng le ZPM minister le ZPM shroi tu te inzom na nei anga pu tu telaka voina hian Aizawl police station a FIR an thehlût ani hei hian thazong in zoram politics a ngong nei theise aduam tak zeta dot ngial ngan lutuka in puna te thil om theiania engpo chuni se tu diklo mi puite bumna turatana in bumna thalawa hi thlenglo hram se aduam tak zetani ti kha kan soima saduani tuna ilongai thlang ZPM thalai shroi tu de chuan voin ni som pali thali sang ni somni panga hian Aizawl press club a press conference nein tun hnaya heroin hong zali somli ka hnoyaman Henry lalbiak zinga chundeng le ZPM minister le ZPM shroi tu te inzom na nei anga pu tu telaka FIR voina an thelu don thu an soi le tuna chuanin an thelu chan a hi ngai thachun zom zel taila ZPM thalai shroi tu de tu soi tun hnaya heroin kezili le point pasari pani hongzali somli chungchanga fakphu takkan police tepo fakman lo leka Henry lalbiak zinga chundeng nena ZPM in inzom na nei yang le politics semi he mizorama omtolo se kan ti manga dot thu phochapa ZPM minister le party shroi tu te ti ming chiat tumna te nom takhi ZPM thalai headquarters chuan thra kan tilowa tu bel chen dolo thedar tu te hi atop thlenga dan manga zui kan tum ramhluizia politics changchoi tu ten thalak lui sang zong khoma zeldin tu bola dot phochop manga mi puiril ru shroi koi theitura social media thuan vordar hi ZPM thalai chuan kan ngai thu taklea rui hlotal tu hne na tanga ZPM in poisa an dong anga in puna phe chu ngoi bo pui chia kan ngai lawani he dot thu manga kan minister le ZPM party be na hi in timing chet tumna ninge ya kan ngai wangin voina hian mi puima thudik khailan ani theinan ZPM dota min be tu telaka hian FIR kan thehlût don ani tin ZPM kai shroi sarkara Mizoram police le excise department hian tunma point alom lianin heroin hi anloman fo to a media ma kan minister te hian ming thatlak tuma thupo ne mo FIR mo an nei ngai lo sarkar ma sa po aom kan hringai lowa department in thu an chobak chu media ma hetiang thil hi an FIR zui ngai lo tun hnaya heroin hongzali somli mana po amantu police department in an thu chu manga an ponzar hi thil kalphung pang ngai ania police in achuina an thozo rolin coach in felturin an thehlût thinani ZPM thalai headquarters chuan kan thalai tenun ti chetu kan ram le khotlang in kan boipui rui hlo tirem tura home department excise and narcotic department le central OMA ten thohona thatak neya huai takle chak taka an malak na hi fakom kan ti tak zetani nikum October November vel khan kuwa sumdong pol pathum anomantia chung ta chuan kan ho tu sang tele keipo minrun dora kuwa tang khang khi min chuat te wan tia e an khoi thak veng renga avai bel chetel poisa involve ani wang chuan ati dan ingai po sakmai tengu katia te chuan dan ni chialo dan sula India sarkarin ku varawa GST 5% lak turani kesi khat zela chutiang chuanin chutanga tianga aom na khan chutiang chuani timayang kan tia chuwang chuan aom sa clear na turin hun isiamang kan tia ke chuan GST in register ten EY bilan siama chu customer le Assam Rifle upon tlang pha thainan kan tia kan police ten kan mit kan sia yani adik tak chuan ZPM kai shroi sarkara danwa kuwatal ruk titop turin beipui thak ani meka rui hlo tirem turin chak taka malak ani bok kuwa le rui hlo tol ruk mantura Mizoram police le excise and narcotics te
ministry atanga an kut phor sakna omlova huai takle thanem ngai taka kan ram damna tura an malak na hi achonam kan ti hle ani ole adorle chuan FB zoram politics group ona hian romal soma romala inti hianin ZPM thalai headquarters le FIR ti tu pui mangin tiang hian ron ziaka chu kan ngai thalokang tunlai chu hausa thut hole ZPM ho tu then khat thalak le video adarna sa a hei wang hian hausa thut ho hian ZPM MLA candidate te kha MLA in thanlai khan an puyani lo mo ti ngai dana piangta pon hnuai thil hriat a har sia fin fia theiro an lom lem lo ni in alang nie fin fia ani lo hi chuan rin tuwa in pu mut thi chu a fu lo khop ani te amar athin rim fale antia ani hi elite citizen in tizinga mi party policy a chum min po ni lo ZPM thlipuya tle wanga ZPM alut ve chau kha ania LMC in thana khan ZPM kha chaklo se ZPM a alut lawang sarkar nuwa po ZPM ho tu pudwale pusa bat chet pel deuna aom chang po in assembly house ate po pud chanin aw chua kan thelo ama mi malming that thainan chuan bilte apulu tangloya ZPM workers te po hian an chorwak karing hleinem ani ai chuan professor ni te po hian pud chan antina jok dai soyom lo deuh asoya ti lowa chuan workers te po adu sak jokin karing chu wangin ZPM FB karso khan te marti angreng finger thlawang hi haudu su ZPM thalai headquarters in hau mai sila professor ni te hi nai jok ro thingtlang pa porve taktan po ain hongzo kangti kasoi sak ngam aron tiani kantrong kam man du dan te balbal hi amak khop mai hian kashia politician midang te ne tum ran diglo po tholowa midang te ne tum ran thinlung pu politician kan tamu tu khian kan ram hi ati chena sam mani chu wang chuanin politics a po hian thalai te kan har thar chho deu apoi mota zeta tu bel chian dol mang silo apong apuya a minister te a thil enge mohlek alo ni a rem lowa mi puite bum thluk kan tum fo mai hi chu a fu lowa mi puite po hian min hrichiang chho zel ani ti hi kanin man thiam lo chuanin politics atang hian kan tathum dop reng don chu ani maya chu tiang zelin ZPM po adi kaloni chuan atathum dop mai don ni maya rem lowa ram hruai tu te rui lo tol tu te ne na in thurol anga tranchan mu mal nei mang chuang si lowa kan the dar vak khian midang kan timol pho lowa mani le mani kan in timol pho ani ti hi kan hrianon mol a travio ome ole kati zong khani mai se thlir tu le ngai thatu zong te kongai takin comment section lama kan mudan le kan ngai dan te min lo talan sakle theu tur chewin in khongai na karon ngen tak mewani e